Sasa mwana majiko yetu oil chafu yanaendelea kutengenezwa. Tupo leo site tunapiga rangi kama unavyoona, engineer wetu pale yupo busy kabisa anapiga rangi safi kabisa. Haya majiko yanaenda Mwanza. Mteja wetu ameagiza kutoka Mwanza, kwa hiyo majiko yake sio muda tutafanyia finishing, baada hapo tutapeleka stand, yataenda kupakiwa. Kama leo unaona anapiga rangi hapa, kwa hiyo na hisi ni kesho tutakomeka kwa sababu engineer wapo industry hapo anapiga rangi sasa, unaona. Kwa hiyo kazi safi, karibuni wateja. Jiko hili hapa la peti mbili mnavyoona mbele yenu lishapigwa rangi. Jiko lina moto mkali, oili kidogo, kwa hiyo majiko yanamsaidia sana, yani ni rafiki kwa mtumiaji kwa sababu jiko lina moto mkali, oili kidogo, na kama gesi. Tuna zaidi majiko yetu yanabadilisha oili chafu kuwa gesi. Unaona? Ile ya biashara peti moja ndio kupaka rangi kama hapo unavyoona. Faida ya majiko yetu tunasema yanabadilisha oili chafu kuwa gesi. Usinunue majiko mengine yanayotumia tu oili chafu. Hayana uwezo kubadilisha oili chafu kuwa gesi, lakini majiko yetu sifa ya pekee yanabadilisha oili chafu kuwa gesi kama mnavyoona. Ili matumizi makubwa ya biashara. Kwa hiyo karibuni wateja, kazi inaendelea kama hivi mnavyoona. Sasa mwana majiko yetu oili chafu yanaendelea kutengenezwa. Tupo leo site tunapiga rangi kama unavyoona, engineer wetu pale yupo busy kabisa anapiga rangi safi kabisa. Haya majiko yanaenda Mwanza. Mteja wetu ameagiza kutoka Mwanza, kwa hiyo majiko yake sio muda tutafanyia finishing, baada hapo tutapeleka stand, yataenda kupakiwa. Kama leo unaona anapiga rangi hapa, kwa hiyo na hisi ni kesho tutakomeka kwa sababu engineer wapo industry hapo anapiga rangi sasa, unaona. Kwa hiyo kazi safi, karibuni wateja. Jiko hili hapa la peti mbili mnavyoona mbele yenu lishapigwa rangi. Jiko lina moto mkali, oili kidogo, kwa hiyo majiko yanamsaidia sana, yani ni rafiki kwa mtumiaji kwa sababu jiko lina moto mkali, oili kidogo, na kama gesi. Tuna zaidi majiko yetu yanabadilisha oili chafu kuwa gesi. Unaona? Ile ya biashara peti moja ndio kupaka rangi kama hapo unavyoona. Faida ya majiko yetu tunasema yanabadilisha oili chafu kuwa gesi. Usinunue majiko mengine yanayotumia tu oili chafu. Hayana uwezo kubadilisha oili chafu kuwa gesi, lakini majiko yetu sifa ya pekee yanabadilisha oili chafu kuwa gesi kama mnavyoona. Ili matumizi makubwa ya biashara. Kwa hiyo karibuni wateja, kazi inaendelea kama hivi mnavyoona.